Enkuyanja niyo yabasa kweshuka mu kishayi bukarasa President Yoweri Kaguta Museveni wabashindikirizibweho omukazi we yabaraganisa okongera amaani omukulanisa obworo omubatuura n'okuhangahangaho emirimo. The parish assembly to demand to know what is happening to the PDM money, what is happening to Emyoga. Nti mulina okubeera n'enkiiko ez'emiruka musabe abakulembeze bammwe bababuulire sente z'emyoga sente za PDM zitambula zitya. Amukoro ogu haikaho n'abeshongozi batari na bamwe abacamara abahagizi. President Yoweri Kaguta Museveni kanchi ya pasi w'ekibiina kya NRM n'aronda karuru ansi y'omutwe oguri kugira ngo protecting the gains. Ababi mubanike tubakwate. Bwe baba ababbi mubategeeze President mubatutegeeze bakwatibwe. naye namwe mwinza okuza omupiira ewange nimumbuuza nti RDC wo akora ki? awo nange nina okwekuba tooki nembuuza nti ab'emiruka okuba esente z'abazzukulu RDC yali akora ki? Abantu munana nabo barukanira entebe y'obwa President abwihanga Uganda. Abantu aba harimo President Orowa Hati Yoweri Kaguta Museveni okwatira ekibiina kya NRM Jet National Resistance Movement, Kasibante Robert owa National Peace and Party, Kyagulanyi Robert Sentamu owa National Unity Platform, Mugisha Muntu owa Alliance for National Transformation, James Nathan Nandara Mafabi, Mubaraka Munyagwa owa Common Man's Party, Frank Burira owa Revolutionary People's Party, na Mabirizi Joseph owa Conservative Party. Ate Nediso nawe akola ki? Ate era waliwo Nediso naye akola ki? Therefore we all need to check our side. Abwa TV West ni Senyomo Gideon.